Ikaw ba nabalak ka tungod sa imong kapikas sa kinabuhi o baka sa sitwasyon sa inyong relationship karon? Unsa kaha ang pamaagi ni ana mga kapaglaom atong tun-an ug pagaampuan diri lang sa Let's Pray Pilipinas, live from Cagayan de Oro. Buntag mga kapaglaom. Good morning. Bangon na. Nangatulog pa din na. Ug ang kanang alimukawan pa. Wake up, wake up. God has something for you to do today. God has a very special purpose nganong nakamata pa ka karong kabuntagon. So if you are watching live via our local antenna channel 25 or through our GSAT cable channel 33 and sa atong Parasat cable channel 17, this is for you and this is for you also to start this day right. Yes, ER, and I believe one of the purpose jud we believe ER no nga ang usa ka rason ngano nakamata pata karon mga kapaglaom kay gusto ang atong buhi nga Ginoo nga mo connect dira sa iyaha ma-experiensyahan nato ang ihang dako nga gugma mao nang amo mong gina-invite this early morning mga kapaglaom bangon na og uban ni ER diri sa 30 ka minutos hour na puno sa pag-ampo ug puno dira sa pagtuon sa kabubuton sa atong buhi nga Ginoo mo nang good morning to everybody in and out of the country. Yes, Ate Chantal, no, it's very easy to connect sa atong mga kapaglaom here. Bisag offline, no, bisag wala pa ta nag-live, dali na kayo mag-connect kayo na atong numbers are open. Sa TM subscribers 0916-557-4777. You can actually see it there on the screen. And also 0929-344-1777 para sa TNT and TM subscribers. Yes, ug ato po mga kapaglaom nakauban dira sa Facebook page no mga kapaglaom every time we're very happy to be with you dira sa Facebook kay live puta dira karon you can comment your prayer request inyong mga pasalamat sa atong Ginoo o kung naamoy thoughts sa atong pagadiskusan karong kabuntagon Amen. Ato ang topic are kay in God I am worry-free. Wow. Dili problem-free mga kapaglaom. Let us emphasize that. Nga kung dira ta sa Ginoo wala na tay problema, hayahay ng kalibutan. Oops, naaar. But wow, yeah, that's true. But worry-free. I actually saw this kanina. Nakita na ko ni title kanina, but nalabihan na ako. When you read it, it's like, in God, I am worry-free. It just struck me once again, but that we are worry-free. Through whatever the situation is, there is something that God has given to the people who loves Him and who believes in Him. Yes, and that is that bisag unsa pa nakalisod ang palibot or bisag sa sulod pagikan ang kalisod, we have that hope that God is in control ba? Yes. God will make things work together for our good. Even how bad the situation is for man na daghan yung mga panahon nga ngano na inani man ni ngano na inani man so no matter how bad the situation is if we trust God He can make something beautiful out of nothing. No? Humans magud our eyesight is short. Yes, very limited. Physically and also spiritually our eyes are limited ra kay atong pagtan-aw. Tama na ra ta diha sa unsay nakita nato. Di pa ta kabalo unsay nasa likod baka ana. And God's ways are very mysterious but also very wise. Yes, very wise. Very mainan yun nato nga unsa ka gamhanan ang atong buhi nga Ginoo mo na mga kapaglaom. There is no reason for us not to connect with God. No matter how bad the situation is right now, nga moingon ta nga dili man po na ako mabati gyud po di po nato mabati how bad you feel right now. However, try God, try Him, talk to Him mga kapaglaom this early Tuesday morning, and we would like to, I think we can read few of the prayer requests that we have here. ER gikan ni siya kay Argeline Magsayo of Zamboanga, Sibugay. Iyang ipaampo ang iyang papa nga mawala na ang sakit-sakit sa joints og panalanginan ang mga tambal nga iyang ginatake og sa iyang pagtake sa let
karong March 24 uban pod sa ato ang scriptwriter no sa Let's Pray Pilipinas na si Rachel, si Xiao Xiao mag-take po siya sa LET exam. We also have here from Basilan. We're so glad watching this program. Pray for us here in Basilan. Wow, okay. Kabalubay gyud taon sa Kinahanglan gubot-gubot gyud pud karon. So atong iapil atong mga kapaglaom dira sa Basilan. Yes, Ate Shan. And before I read mine, nakasunod na ganitong first caller on the praise line. God. So, good morning. Hello. Hello. Good morning. Hello. Morning. Hi, welcome to Let's Pray Pilipinas. Pwede na makuha imong name? Maria. Maria po. Maria Tricia Villamarin from Oriental Mindoro, right? Yes. Yes. So, Patricia, we would like to madungga namo ang imong concern, no? Ang imong prayer request. Gusto kong i-pray natin sana na ang depression ko pag ang stress. Kaya I'm suffering now sa depression pag stress tungod sa naging problema ko the past few weeks po. Okay. Okay lang ba if you can elaborate nganong nagka-depression man? Nganong inani man ang state nimo ron? Unsay mga nahitabo di ay? Dahil kaka-break ko lang po sa boyfriend ko last January. Okay. Dahil sa meron na po siyang iba at nagkaroon po kami ng misunderstanding dahil long distance relationship po. Okay. Siya po ay nasa Germany at ako po ay nandito sa Pilipinas. So, marami pong nangyari nung mga nakaraan. So, ngayon po, ang hirap pong makatulog kasi mas nakasanayan ko na nandyan siya palagi sa amin. Kasi ngayon, nahirapan ako na mag-focus sa buhay ko kasi parang nagiging emotional ako sa lahat. Okay. Okay, Maria Tricia. On the other line, we have Dr. Jocelyn Gayares, no? We would like for you to talk to her and for us to hear also. She's a psychiatrist and she's based there in Bacolod. Good morning, Doc. Good morning. Yes, Good Doc. morning. Kauban nato, Doc, sa pikas linya si Maria Tricia. O nabati ba nimo to, Doc, ang iyang situation? Yes, hello, Maria. Good morning, Doc. Sige, Doc. Unsa man Sige. ang inani nga situation, Doc, for Maria Galisod na siya og tulog, unya tungod atong nahitabo last January. Sige, normally, when you have a breakup, kung makipagbulag ka with anybody or you have lost someone, it takes about 6 months to recover from it. Okay. Maulang na, within the 6 months, dapat wala na jud kay remembrance of that person. In other words, tanan nga ginhatag niya sa imuha, i-donate na nimo sa kung asang charitable institution, or tanan nga picture niya, sunugo na nimo, anything that can remember you of that person, ang tangon sa nato. Ang mga music, yung mga love songs ninyo, you share together, tangtangon sa nato sa atong playlist. Okay. So, first, yes. aday, Doc, is that you try to, dili sa Detach. nimo or detach from the person, right? Is that quite Yes, hard to detached do? from the person. Totally. Totally. And then the next step, Doc, what can Tricia do? Kay murag lisod Okay. ka na, Doc, ba? Of course, dili na nato kaya as human beings. So, natural mo hang on dito sa Ginoo kay siya lang jud na makahatag sa ato ang energy. So, instead of sulking in self-pity, you talk to God, you read His Bible over and over and over. Basahon mo ang iyang mga promises sa Bible. And then, Maria, it would also help kung you can be with family. Ayaw paggubot sa imuhang kwartong ikaw ra usaba. So you go with family, you go with friends. Pero ayaw lang mo inom-inom. You avoid alcohol. So it will cause you to be more depressed.
avoid anything that contains caffeine. So, avoid red meat. Of course, avoid nga ng mga shabu, marijuana, kay dili jud na sila makatapang nimo. Then, kung nabudlayan jud ka sa imong emotion, sa pagtulog, pag-adto og psychiatrist. Kay matabangan jud ka ana. Or counselor, Doc, no? Yes, or counselor, pastor, if you are a Catholic, priest or madre. That she can express also what she's going through as of the moment. Right? Yes, Doc. Correct. So ang kuan jud ani, Doc, kay pag magbulag manggod, Doc, in matters of sa general public end of the world. So si Trisha dako pag yun ang ang hope niya, Doc, right? In the future. Correct. Bata pa ka, Maria. The Lord has so many things in store for you. And you know, ang Ginoo, He closes a window to us, but He opens a door. Amen. So maybe this person is not really for you, but He has somebody else saved for you. Amen. Thank you, Dr. Jocelyn Gayares, for... Welcome. Thank you, Sir. Thank you, Doc, for your time. And Maria, napaka. Thank you. Maria? Hello? Yes, klaro ba to? Claro. Klaro, no? Si Doktora to. And Maria, what we can really do now is sa imuhang karon na ginabati, we can really pray with you. We would like to do that. We would like to pray with you right now. So, I'm inviting you to pray with us ni ER. So, mga kapaglaw mo are watching also, let us pray. Our Heavenly Father, dear God, we just had this conversation with Maria Trisha, Father. She's very far away, but we hear her soul. We hear her pain, her sadness. We hear it from a broken heart. Father in heaven, we cannot bind hearts here in earth. All we can do is claim the power that you have, claim the promise that you can restore hearts, dear God. In this very situation, sa situation karon ni Maria, dear Father, we believe that you are with her. We believe that you are working, you are comforting her, and you are making her see nga naa ka, nga pwede niya makuptan ani na mga sitwasyon. Father, we will not and we cannot underestimate her pain right now, but we would like her to see nga naagyud ka buhi in this very situation, and may this be a living testimony to everybody, especially katong naa sa heartbreak. Father, there is hope. Jesus died for each one of us. We can have life that is full of beauty and full of happiness if we live it right with you. I pray, Father, nga si Maria, as she's listening now, I pray nga she will spend time with you, reading your word, claiming your promises, and being with her family, being with people that will spread positivity also. And to our kapaglawms ngayon, ana pod ang situation, nga makita nila ang imuhang gugma, nga naa ka sa ilang mga kasing-kasing karon. Daghan kayong salamat because you are answering Maria's prayers as siya usapod ka inahan, o isa ka anak, o igsuon ba kaha dito sa Oriental Mindoro. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you very much, Maria, for sharing your story. Thank you also po, Docky Yes, Gayares. kay Dr. Jocelyn Gayares. Yes. No? Broken hearts. And yes, no, Ma'am Maria, we hope to still connect with you afterwards at the Chantal Kay Connect. Yes, so we would like to connect with you in a way nga we can pray with you, Yeah. no? We can connect together and pray with you dira sa Ginoo kay dili na siya sayon. That's It can right. she was like having sleep disturbances na, and maglisod na siya og tulog, maglisod na. Namagoy mga times gyud nga pag inani nakasakit, you cannot really see God working.
I mean, yeah, sleep Eh. disturbances. I cannot comprehend that. I had only sleep disturbances tungkol sa New Year and nga na. So I'm really pretty sure that's really hard. You really are ganang marag sakit siya sa emotional, psychological state ni Maria. And mga kapaglaom, dili lang si Maria ang gaagi ni ini daghan natong mga kapaglaom nga inani pod ang kaagi atong mga volunteers. Okay, mo lang nagko-smile sa itong volunteers karon. Mga broken hearts pero nahapod dira no sa atong makita dira nga mas ang babae mas gyud ang muagi og depressive nga state. Sa breakup? Dili man siguro diagnose sa depression. Ang pero kana depressive kana gyud ka emotional kesa sa mga lalaki are. We're talking about Women's Day, dako kayo na sa amoa. That can hit us like a great toy, like our day. So it's not actually nga kana ang mga laki gitago lang nila. Dili lang na siya mao. Yes, Mas exactly. grabe gud mo feel Ang babae kada we're emotional daw kuno or I believe there are men also nga as they were nurtured inana pod ang ilahang disposition, but for women grabe gyud ni siya na grabe dili. Imagine you cannot sleep. Lagi. Dili bisag unsaon nimo paningkamot og tulog tanaw si atong volunteer si kapag lamawi. Murag, I see the tendency of men when they are depressed, they sleep a lot, di ba? Yes. Is that so? We sleep a lot. You sleep a lot. So we would like dili na siya. We can talk about it because we're not in that situation. But for people who are in that very situation, we are praying with you and God is seeing your situation. Na may uban ni katawa-katawa lang, okay lang, pero pag ikaw na lang isa, sakit oy. But you know, the title ganina ba nga atong i-share, this is also the title for our mga kapaglaoms with relationship problems. Yes. And also who are already depressed, because we can feel depressed but at the same time still trusting God that there is hope at the end ba? That is what we call na gyud our faith. Even That's if you true. do not feel it and you're claiming to God's promise that everything will be okay, even if you do not feel it. Kaya usahay man gud atong faith is feeling based. When we're feeling happy, okay. Tinuod. Diba? Our purpose. We do not have to change. Di na to kinahanglan iusabon na to ang gibati. Okay na ko. Di na to kinahanglan nila nga marag mo yun na ka nga okay na jud ko ay ata mo trust sa Ginoo. We can still trust God when we are feeling very down, when we are feeling depressed. That's the time when we can actually trust God. Our feelings and our disposition, right? Yes. Our mindset can Mindsets. be different, can be far from each other. Pili lahi. Amen. And so mga kapaglaom, we praise God for those information or katuotong na-discussan kay bisag kami ni ER, kami diri sa sulod sa studio na we're realizing something. No? We're realizing something. And so mga kapag, we'd like to read per request that we have here gikan sa Tupi, numbers 14301, gingon niya, coming March 24, let examination, si Eileen Cordero, si Abayon, Janine, si Donessa, si Jinky, si Jarmina, og sa tanan ng mga take diri sa Adventist College of Technology Incorporated sa Akmunan, Tupi. And we also have Ann Bunsad of Dumalinaw, Zamboanga del Sur, may CSC exam this March 17. So ato civil service man siguro na yung CSC. So ato ning pagampuan ng mga exam nga mo abutay. Okay na po diri ato yang og pagampo si Azel kay nagpadala iyang mama og prayer request para kang Azel kay kanidi si Azel na kinahanglan siya kana siya sakit ginabati og nagampo pa niyang mama para sa kalinaw sa iyang huna-huna sa pag-eskwela. Og iya pong papa nga naay sakit sa heart karon. Og isa pod gikan sa 7379 for sa iyang wife nga si Pastora Rosamy Labawan nga tuwa sa Manila nga unta na siya. Okay para sa iyang work dito sa Manila, and also for David of Midsaya for his kaila or friend di siya ni Rix Halyado nga nagtubo ang hubag-hubag nga daghan sa iyang tinaay mao nga galisod siya og pagkaon siya. Okay, so ato nang ikuan are and atong mga paglawom no, depression can come from a lot of kanang places, factors like relationship and also health issues. Muna i-appeal po nato sa pag-ampo to mga tao nga naadira sa physical nga kasakit. So mga kapaglaom, uban ni mini ER sa pag-ampo are sugdi. Okay, mga kapaglaom, let us come to God boldly and claim His promises as we pray.
Dear Heavenly Father, this wonderful morning, dako among pasalamat sa panalangin ng gihatag sa mua, through our caller, the lessons that we've learned from her, and also from Dr. Gayares. And now, dear God, we are praying that this title that we have chosen, that with you we are very free. Ang among mga kapaglaom, they can take hold of this promise. For Ma'am Aziel, for her mother, and para sa father po ni Aziel, nga naisakit sa heart karon. With their sickness, their father, they can feel sometimes depressed. But dear God, we are praying that you will be with them, you will guide them, not only spiritually, but also, dear God, you will guide their life to a healthier lifestyle. Noon ta, it will help them not to get sick kadali. And also, dear Father, we are praying for Pastora Rosemary and his husband. Ma'am Rosemary nakakaroon sa Manila, kinahanglan og tabang, and also, dear Father, guidance as she is working there. Give her wisdom, and also, dear Father, give her love for her work and love for the souls she is working with. And lastly, dear Father, I'm praying too for Sir Rix, nagpadala og prayer request iyang friend. Sir Rix, right now, dear God, naglisod siya to kay nay katubo nga daghan nga hubag-hubag sa iyang tinai. And he has a hard time mga magbawas. And their Father, you know his situation. You made the human machinery. You are our creator and you know how it works. I pray that you will guide him to a lifestyle that will help him heal faster. To the doctors, dear God, that will take care of him. And kung kinahanglan siya og operation, may you guide the surgeon. Dear Father, make all things work together for their good in your own perfect timing. Thank you for hearing this prayer. We are asking this in the powerful name of Jesus. Heavenly Father, continue the prayer, Amahan. Iapil po namo sa pag-ampo ang mga estudyante sa Adventist College of Technology sa Monan Tupi, especially si Eileen Cordero, si Abayon Janine, si Donesa, si Jinky Harm, o si Mina. Iapil na lang po namo, Amahan, si Ann Bunsad na taga Zamboanga del Sur. Amahan, magatake sila og examination. And it will really take courage for them, dear Lord, to believe that you will give them wisdom, you will give them help them remember the things that they have learned sa ilang pag-review, sa ilang pagbasa, nga pag-abot sa examination sila maka-answer. Amahan, among silang ginaampo-pod nga ang ilahang mga choices sa pagkaon, sa pagtulog, sa ilahang mga time nga libre, nga kana po ng mga panahon, dili po na siya makadistract or makadaot po sa ilahang pag-andam sa examination. Nagatuumi nga mapasar or dili mapasar, Amahan. Pero ako ang pagtunga kung kapasar sila. Pero in both ways, dear God, we believe nga dagko imuhang mga plano sa amo ang tanan. You have better future in store for us beyond what our eyes can see. So we would like to have a closer relationship with you and to trust in what you can do for each one of us. Thank you for hearing our prayers. In dear Jesus' name we pray. Amen. Thank you, ER. Thank you po sa atong mga kapaglaom. I just like to go back, Bummer, kaning being worried mga kapaglaom is just like, there's this bag and inside the bag is kanang tanan nga ilabay sa kalibutan sa imo or the enemy, and you will choose like to bring the bag ug imuhang alsahon, but you have the choice nga dili gud nimo bitbiton. Ihatag nimo sa Ginoo, ikaw ani Ginoo, it's yours. That's a very very nice illustration. Yeah, but many times too siya, no, daghan panahon ang mga bag nga atong gidala, atong baggages nga ginadala gikan sa ubang tao. And the tendency is tungod kay gikan sa ubang tao, we take it, and when we want to let go, atong ginapasa sa ubang tao. And that also is not right. No? You may feel nga nahatag nimo sa uban, but actually when you give that baggage to others, it's just like nagdoble lang ang baggage but you still have yours. We have to give it to someone who can carry the weight of the world. Amen. And that is only God. Yes, and He will never get weary or burdened, ER. And so mga paglaom, before we go this Tuesday morning, we would like to share our today's promise, our quote of the day that you can claim. It's found in Ecclesiastes 5:3.
it's a reminder for each one of us, no, mga kapaglaom, that the more you worry, the more likely you have bad dreams and you cannot sleep and your day will be madaot na dayon. So let us not worry. And ako worrier magid ko but we are learning to give it to the Lord. And so ER, Praise the Lord. we thank you for our viewers, we thank you for our caller, we thank you for Dr. Garyares for your time. And mga kapaglaom, ugma na sad, hantod sunod na po na ugma, hantod Domingo, ubanta diri sa pag-ampo o sa pagtuon sa kabubuton sa atong Ginoo, sa atong mga sitwasyon karon diri lang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone. Ang 1 Juan 2 versikulo 1 nagaingon, mga hinigugma nagasulat ako ninyo ini aron dili kamo managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Hesukristo ang matarong. Kini nga bersikulo higala daw lisod kaayo tungod kay samara sa nagsulti ka sa isda nga ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasala gyud kay kita naa ni ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag niini naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. Welcome to Hope Channel.